Fl-ewwel nofs tas-sena 2024 il-Bank APS irreġistra profitt ta' 10.1 miljun euro qabel it-taxxa u 9.9 miljun euro f'livell bankarju. Il-Grupp APS irreġistra interess ta' dħul fuq 56.0 miljun euro, żieda ta' 6.4 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Dan it-tkabbir irriżulta minn diversi swieq fosthom il-bejħ, il-kummerċ, is-self kif ukoll il-likwidità tal-assi u l-investimenti. L-ispiża tal-interessi ammontat għal 22.9 miljun euro mit 12.5 miljun euro irreġistrati s-sena l-oħra. Id-dħul mill-kummissjonijiet żdied bi 12.7% għal 4.5 miljun euro. In-nefqa tal-operat tul dawn is-sitt xhur ammontat għal 27 miljun euro, 2.5% aktar fuq l-istess perjodu is-sena ta' qabel. Din iż-żieda hija kawża tal-investiment fit-teknoloġija fir-rekwiżiti mitluba fl-ispejjeż kif ukoll fil-pagi. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Bank Marcel Cassar li spjegalna dan ir-riżultat finanzjarju f'aktar dettall. Second quarter diġà qed juri żvilupp sostanzjali fil-profitabilità tal-bank. Rajna wkoll tkabbir fis-self, rajna tkabbir fid-depositi, rajna tkabbir all round fin-negozju. U allura qegħdin nistennew li t-tieni nofs tas-sena naraw irkupru li ikun ġej anke minn dawn id-deċiżjonijiet li ħadna u anke mill-self u mill-investimenti li issa qegħdin nagħmlu hekk kif il-likwidità, is-sitwazzjoni tal-likwidità fis-settur tibet.